Leipu hayang subscribers noman moilan da na may salam awang na chai damnang yelak pa hadaba channel hayang hadaba video kaya pona ya pu chai damnang video de la yamantai ba yo phato bu ngao cha nang awang na hadaba channel da pai supu na myang kama chingmai lamlinga hadaba channel da subscribe na myang lak china se yo phato bu ngao chai damnang ana teman da wongpong na myang bu Kahtoknyu Ngaolan apong tawe teman Konyak ngao me chaya ngolak china se hadaba channel hayang hadaba video US sing bukarlan de pongtamlak china se yo phato bu Ngaolan yelak pa charam nang sa adamana Kahtoknyu Ngaolan atam de laya daiha Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 or NLTP Act 1989 hisab me teman naga kadok me chokhai mokpu tu henan yesikama hahi yinga yelinglak yechonlak yeyaulak ana yeying yaha lak sai yang ngonang apui laye dawande teman kadok me bahe chokhai mokpu cham loi pangbong ngi oknang Nagaland Excise Department Nagaland khong kimbu me NLTP Act ma ya phanyang lendi bu hat me checking ngoyang ki Excise Commissioner and Director Athoki aye ipu hisab me kadalan 120 NLTP Act phang me register na mengyang ki ana 135 kadalana phoyang ngonang se ipu ngalan charam nang aneo ie ipu chokhai mokpu chiang me 286 cases register na myangbu 496 U bottles lan taubu 1104 liters country made U taubu hayang heroin 500 gram taubu court of law me register na myangbu iangki Excise Department ne law enforcing agencies lande yoyo nyue me NLTP eka maye chon ngolak china se ibu ngalan molanda charam nang Nagaland Pradesh Congress Committee Mon District me ngaibu tengki tak chiang me chudai mong sanga taipu idam yangki tenyibu takheden tikoklak chingna se Medical Department me yewang yengoibu ngibu yangki NPCC ibu khaksubu hipak me medical assistant phasi phang haka takhaidena yecha yelon ha sepu hayanga hatau yewang yengoibu tuisawa tenyibu rolling corman yemaibu chingne ngonang se yangki tengki taka alau kan meo nga yang ngonang apoi Mon District me healthcare facility yewang yengoi pu chingne ngonang facilities lan wang ngoya ngo sipang tasina sanga sausibu yanang ha se pu se yang NPCC lane ibung alan chadam nang Manipur me 347 relief camps ngonang hadau camps me lanyaw nahalan 15915 ngonang hadau yo me 15641 lanyaw nahalana me ngobu laiban me readmit ne myang bungalan Manipur Education Minister Pasanda Kumar Singh kaie iangki Education Minister anajam ibua Manipur government kaie May 3 me wange lainyaw nahalan sausia ngobulande hako singai manbu facility sa hai phalak se iangki Manipur me 4617 schools ngonang hadaulan yo me 26 schools hai reopen ne manmyang hangchingne ima relief camps kipu ane Central Armed Police Force lana hadau school lan me sa dangoya ngopu chingne man ep okpu Education Minister ipu ngalan chadam nang Kerala government kaya laipan textbook me India Bharat se chele lakte yamongpu iangki National Council of Educational Research and Training NCRD kaya appointment myangbu Committee for Social Sciences lani ipu India Bharat se chele lakte Kerala Education Minister V7 Kuti kaye hadau ngawlande yemongpu iangki Education Minister ibua Indian Constitution me ngopuki India citizen lane India yalak yesikama Bharat yalaka hadawa yoyoy mongpu kia yalak ane hadau rights sa India Constitution kaye moilan de phayanga ngonang se iangki hayang boy India Bharat te hai chaile lakse ibude mong yemaipu ane mong yetaipu Kerala Education Minister V7 Kuti kaya ibu ngalan moilande charam nang tenyibu ngalan halan mesonang laibu moilande menyong panang